own little spy. Ayy, look me in my eyes. Yeah, all your dreams gon' die. Word, same old day with the same old flow, with the same. Dobrodošli u moj novi videoklip. U današnjem videoklipu ćemo raditi review Cimine replike CM040 ili ti replike jurišne puške AK-74M. Kao što možete vidjeti, ovo je replika. Ona je cijela urađena od metala, znači samo su tri stvari od plastike: donji rukohvat šake i poklopac gasnog cilindra. Znači ove tri stvari. Replika teži nekih 3 kg i 400 g bez bacača granata. Bacač granata se dobija, kupuje se posebno, o njemu ćemo nešto malo kasnije pričati. Samu repliku pokreće V3 gearbox. V3 gearbox koji je inače poznat u AK platformi. Jako je kvalitetan, izdržljiv Cimin gearbox V3. Pokrećete baterijom 7.4, Lipo 7.4 baterija. Samo trenutak. Evo je. Replika kao replika se sastoji iz nekoliko delova. Znači, kundak koji je rasklopiv, znači može da se rasklopi i sklopi u dve pozicije. Evo ga, ovako je zaklopljen. Pinom ovim ovdje je kundak otvoren. Znači, replika se sastoji od kundaka, donjeg rukohvata, tela replike, poklopca sanduka, prednjeg nišana, to jest srednji nišan, gasni cilindar, obloga gasnog cilindra, donji rukohvat, cev, prednji nišan i razbijač plamena. Naravno, okvir, magacin sa municijom i okidač. Ovo ovdje što se nalazi je šina za montiranje optike, noćnih nišana ili ti redotova. Još jednom možete da pogledate cijelu repliku. Replika ima 3 moda. Znači, skroz gore zakočen, sredini automatski i poluautomatski mod. Koristi kuglice 6 mm, znači kuglice 6 mm su sve u svemu jako pristupačan proizvođač. Cima jako pristupačan proizvođač. Replika sa veoma pristupačnim cenama. Ova replika nova otprilike košta nekih 250 eura, što je jako dobro za početak. Jako je preporučujem. Ja do sad nikakvih problema sa njom nisam imao i nisam upoznao nekog koji ima slične neke probleme, veće probleme. Jako je pristupačna, zahvalna replika za početak, više nego išta. Sad druga stvar. Kao što sam rekao, ovo je replika D-Boysovog bacača granata oznake GP25, znači oznaka bacača, pravog bacača granata je GP25, a oznaka replike je D-Boys. Ne znam tačnu oznaku, pogledat ćemo kasnije. Znači, sam bacač granata se sastoji od cevi u kojoj se nalazi granata. Sada ću vam pokazati. Ovo je granata koju dobijate uz kupljen bacač granata, jednu granatu koja se puni gasom. Znači, ona funkcioniše pomoću gasa. Unutra u ovim rupama se pune kuglice. U granatu stane 36 airsoft kuglica, puni se gasom, ubaci se u cev, sada je zakočena. Znači, sam bacač granata ima 2 moda. To je zakočen mod i otkočen mod. Sada je zakočena, a sada je otkočena i vrši opaljenje. Pritiskom ovog dugmeta ovdje vi vršite izbacivanje granate. Granata je napolju.
ova stvar ovdje je nišan. Nišan koji se podešava po visini i daljini, ali u Airsoftu vam on nešto nije puno ni potrebno. Sada ću vam pokazati kako se montira i demontira. Znači, demontaža je veoma laka. Pritiskom, samo sekunda, ovog dugmeta ovdje vi vršite skidanje bacača granata. Pogledajte kako on izgleda bez replike. Znači, veoma jednostavan. Veran je dosta originalu. Svi delovi su od metala, osim ovog gumiranog rukohvata koji može služiti kao rukohvat i okidača. Sve ostalo je metal. Montaža je veoma jednostavna. Samo prislonite na repliku i on će sam zabraviti. To je sve što treba da znate. Evo da pogledate repliku kako izgleda bez samog bacača granata. Znači, veoma jednostavna. Kao što sam rekao, teži nekih 3 kg i 400 g. Veoma jednostavnog dizajna, prepoznatljivog, legendarnog dizajna. Znači, sama replika, kao što sam rekao, se sastoji od kundaka, rukohvata, okvira, tela sanduka, poklopca sanduka, selektora paljbe, donji rukohvat i poklopac gasnog cilindra i sam gasni cilindar koji je u ovom slučaju na replici imitacija cev, razbijač plamena i ovo je ovdje pribor za čišćenje, šipka za čišćenje vaše cevi. Okvir koji ispaljuje uglice, on je također od plastike. Okvir je kapaciteta 120 uglica. Prednji nišan, to jest srednji nišan koji se podešava po daljini. I prednji nišan koji se također može podešavati. Imamo šicu ovdje i može da se podešava. Sve u svemu, to bi bilo to što se tiče same replike. Replika je veoma jednostavnog dizajna i veoma je zahvalna. Znači, to je ono što sam ja danas htio da vam pokažem, što sam htio da vam prikažem moju repliku s kojom ja igram. Ovo je moja stalna replika s kojom stalno igram i veoma sam zadovoljan sa njom. I ujedno ovo je moj omiljeni model jurišne puške, znači AK-74. Evo kako izgleda sa crnim okvirom. Evo, sve je crno. Pogledajte. Znači, veoma jednostavna. Baterija. Kao što sam rekao, koristi bateriju LiPo 7.4. Moja konkretno ima T konektor, zato što smo ga promenili. Ubacujemo je u gasni cilindar. Da, još jednu stvar koju nisam rekao. Naravno, i ova replika posjeduje ovdje podešavajući hop-up, kojim podešavate kako će kuglice ići u visinu, bateriju, poklopac. Malo teže on ulazi, ali evo ga, ušao je. I puška replika je spremna za upotrebu. Znači, kao što smo rekli, skroz gore je safe mod, nema okidanja, srednji mod je rafalni, kao što vidite, to je rafal, i skroz dole je poluautomatski. Znači, kao što smo rekli, skroz gore zakočena, replika neće vršiti okidanje, sad ovo je automatski i poluautomatski. To bi bilo to. Sada ćemo je probati. I to bi bilo to, nadam se da vam se video svideo, pretplatite se, lajkujte i šerujte moj kanal.